Gdje ti mene sad vodiš? Vodim te u Novi Grad, kume. Šta ćemo tamo? Koji je danas dan? Subota. Subota. Datum? 12. juli. Danas je Petrov dan. Krsna slava opštine Novi Grad. Vodim te na zbor. Vodim te da ti pokažem najljepši grad na svijetu. Šta to ima u tom tvom novom tako dobro? Vidjet ćeš što ti je grad za vječnost. Ajde, pali. Aj baš da vidim. Ajde. Evo, Novi Grad. Grad za vječnost. Baš za vječnost. Grad za vječnost. Kažem ti i dokazat ću ti. Idemo. Da vidimo. Da ne misliš sad da se ja samo hvalim, evo nek ti čovjek kaže. Dobar dan, profesore. Kako ste? Kako ste? Ste dobro? Ajde vi nama sad fino recite nešto o istoriji Novog Grada. Evo za ovog ovdje gospodina koji... Dakle, Novi Grad je grad koji je nastao negdje u srednjem vijeku, grad na obali Une koji je u svojoj istoriji bio stalno u pograničnom području. Dakle, poslije starog vijeka nastupilo je doba srednjeg vijeka kada su Sloveni doselili u ove prostore i došli u sukob sa domaćim plemenima, a onda su formirane, dakle, srednjevjekovne države, među njima i Bosanska država u kojoj je Novi Grad egzistovao od 1280. godine. Kao pogranični grad između velikih carstava, između Turskog carstva, Austrije, Mađarske, poslije Austro-Ugarske i tako dalje, grad je imao zaista burnu istorijsku prošlost, tako da je veoma teško izdvojiti, dakle, karakteristične priče vezane za Novogradsku opštinu, odnosno za Novi Grad. Kažite mi, a šta je to što Novi izdvaja od drugih gradova? Pa posebno taj pogranični prostor. Dakle, on je od 750 godina svog postojanja bio 600 godina pogranični grad. Vrijeme je da krenemo naprijed, da se uključimo u evropski i svjetski tokove. Vama hvala, profesore. A mi idemo napred da ti pokažem kakvi smo mi sportisti. Ajde, i to čudo vidimo. Zdravlje, profesor. Hvala vam, vidimo se. Evo i pravog čovjeka koji će sve da ti objasni. Ovo ti je predsjednik fudbalskog kluba Sloboda. Dobrodošli. Zdravo, Bosančić. Dobrodošli. Aleksandar, bolje te Ajde objasnimo, molim te, o Slobodi sve, da se ja ne hvalim. Pa nećeš se ti, evo ja ću se hvaliti malo. Sloboda, inače, najstariji klub u našoj državi, osnovana 1910. godine. Preko 100 godina. 115 godina slavimo ove godine i možemo se pohvaliti da smo igrali faktički u 4 države, da smo preživjeli 4 države i nadživjeli. To nas čini sigurno najstarijim klubom u kontinuitetu, nikad nismo prekidali. Igrali smo savezne rangove od druge lige bivše Jugoslavije, pa u Kraljevini, Srba, Hrvata i Slovenaca, pa u Austro-Ugarskoj, pa u, evo sad, državi Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i tako. Ja njemu kažem da je ovdje Argentina, fudbalska reprezentacija Argentine, da se pripremala, on mene ne vjeruje. Argentina se pripremala. Kanidža je igrao. Kanidža ovdje. Claudio Kanidža, da. U toj Argentini je dosta igrača igralo koji je kasnije napravilo i karijere. Kapiten te ekipe je bio Claudio Kanidža koji je napravio strašnu karijeru, kasnije u Italiji svi znamo i to. Tako da i kroz to sve Sloboda živi i ovaj grad. Pošto je moj kum partizanovac, dobro, Partizan je osnovan 1945. 35 godina nakon Slobode, ali da mu kažemo da je na ovom stadionu našem 1985. u junu mjesecu Dragan Mance, veliki Dragan Mance, odigrao svoju zadnju fudbalsku utakmicu. Inače, Partizan je pobratim Slobode, tako da znaš, znači, em što smo kumovi, em smo i sportski pobratimi. Hoćemo li do te sobe? Hoćemo. Ako da izlazimo kao... Da. Ono pokažemo kopaška. Vidiš ovu zgradu? Da. To ti je kapija Novog Grada. Gradska vijećnica koja je napravljena 1888. godine. Vidiš kako je lijepo urađena. To se zove pseudo-mavarski stil.
I ona je danas spomenik pod zaštitom države, a unutra je naš muzej. Ako te zanima, pokazat ću ti muzej, ali prvo idemo sad da upoznaš našu krajišku ljepoticu. Znam li, kakva je? Crna, plava, a? Zelena. Zelena! Zelena, bistra. Rijeka Una, to je naša krajiška ljepotica. Una! Idemo do Une. Ajmo do Une! Vidiš, je li stvarno krajiška ljepotica Una, a? Priznajem, jeste. Jeste. Eto, a imaš i toliku čast da te načelnik opštine vozi u čamcu. Načelniče, kako vi vidite Novi Grad u budućnosti? Kakva je vaša vizija? Pa evo, pošto sam ja vidio jedan dio i prošlosti, jer imam podosta godina, sadašnji trenutak i budućnost, nekako ne mislim da se ovaj prostor, kao prostor i ljudi koji žive u njemu mijenjaju. Znači, tu postoji jedan kontinuitet jednog lijepog odnosa života ljudi sa ovom rijekom, sa ovom okolinom. Una je posebna i jedina i Rimljani su joj dali to ime. A sigurno i ovi ljudi koji žive su slični ovoj rijeci, imaju taj mentalitet, posebni su i drugačiji. Kogod da dođe ovdje od turista, ljudi koji su poslovno ovdje, ne mogu da povjeruju da ovako mjesto postoji, da ovakva rijeka postoji. Za mene lično ne postoji ni jedno drugo mjesto na svijetu gdje bi ja živio. Kako vidim u budućnosti, kako vidim Novi Grad u ovom trenutku, kažem, postoji jedan kontinuitet, sigurno da bi novome trebalo određeni investicija, određeni ulaganja, ali ta ljepota i koncept samoga grada je nešto posebno. Zato ja i kažem da je ovo grad za vječnost. Da, dobar ti je taj slogan, grad za vječnost. Razmišljaj ovdje da kupiš plac kod nas pa da budeš i ti novljen. Da budem novljen. Znači, rijeka Una je u stvari razvojna šansa za novi. Tako? Eto, čuo sve o prošlosti Novog Grada, Tako je. vidio si sadašnjost Novog Grada, a sada ću da ti predstavim budućnost Novog Grada. Budućnost? Našu mladost i ljepotu, ovo su ti studenti generacije, naši novljani, Jovana i Dejan. Zdravo, kako ste? Drago mi je. Zdravo. Evo. Budućnost? Da. A šta ste, studenti generacije? Ti si čega student? Student generacije Fakulteta političkih nauka. Ti, Dejane? Ja sam student generacije Mašinskog fakulteta. Mašinskog fakulteta. Kaži ti meni, gdje vi vidite svoju budućnost, u stvari vas dvoje? Jel vi vidite to u Novom ili negdje? Pa mi ćemo da se trudimo da naša budućnost koliko toliko bude dio Novog Grada, a gdje će nas put dalje odvesti, to ćemo da vidimo. Ti, Jovana? Pa također za nas Novljane nekako ovo mjesto gdje se uvijek vraćamo, tako da smatram da svaki iskreni Novljanin i treba svoje znanje da podari ovo mjesto. Čekaj kume, jesu li oni bili studenti generacije iz Novoga ili iz cijele Republike Srpske? Cijele Republike Srpske. Opa, bistra Una, bistre glavi kod Novljana, bravo. Najvažnije je da će ostati u Novom i da će dati svoj doprinos budućnosti Novog Grada. Hvala vam. Vidimo se. Vidimo se. Ali čekaj, vi u Novom, znači od sporta imate samo fudbal i ništa više, jel? Osim najvažnije sporedne stvari na svijetu, Dobro? mi smo uspješni u svim sportovima. Evo, Ajde. naši košarkaši, Da. naši kajakaši Dobro. koji su bili na svjetskim takmičenjima, bili su i šampioni. Dobro? Naš kuglaški klub je bio prije rata šampion Jugoslavije u kuglanju. Šampion Jugoslavije? Da. Bivše, SFRJ? Da. Bravo, A dobro. pošto smo mi krajišnici, Da. borben narod, imamo mi i klub borilačkih sportova. Nešto sa palijama i to. Ne. Karate klub Rajko Crnobrnja Gligo, koji ove godine slavi 50 godina postojanja. 10 Evo godina ih tu. postojanja. Štovanje. Dobar dan. Evo, dobro smo. Kako ste vi? Evo, dobro. Hvala vam što ste došli. Pa ovako, prvo želim da vam poželim dobrodošlicu u naš grad. Karate, znači kao sport još od prošlog vijeka, od 70. godina dolazi u naš grad. Svoju organizacijnu formu dobija, znači, 1975. pod nazivom Krajišnik, tada se zvao Karate klub Krajišnik. Tek 1995. tragičnom pogibijom našeg pokojnog trenera Rajka Crnobrnja Glige, klub mijenja ime
po njemu. I od tada do danas, znači, klub slavi, klub ove godine proslavlja svoj jubilej 50 godina postojanja, na što smo izuzetno ponosni. Ja sam 75. kad je osnovan Krajišnik bio kao mali karataš, došao sam do žutog pojasa i nisam išao dalje. Od koje generacije djeca kreću već? Naš karate klub trenutno broji oko 150 članova. Zaista smo ogromna porodica, ja to vičem porodica. Da. I u našem klubu radi 5 trenera. Znači već od 3 do 6 godina imamo malu karate igraonicu i zaista već od 3 do 6 godina stiču te prve karate korake. Hvala vam svaki i nastavite raditi. Živjeli, prijatelji. Opasan kraj. Eto, opasan kraj, opasan grad. Predivan pogled. A gdje smo mi ovo sad? Sad smo na brdu koje se zove Kula. Kula. Iznad Novog grada. Zove se Kula zato što je ovdje od srednjeg vijeka do 1890. godine stajala velika kula, tvrđava, koja je branila Novi grad i od Austro-Ugarske i od Otomanske imperije, zavisnosti kako su se mijenjali osvajači Novog. I onda je taj kamen sa te tvrđave 1890. po naredbi Austro-Ugarske imperije, ona je srušena i od tog kamena je napravljen ovaj naš predivni kej u dužini od 3,5 km. On se radio u 3 etape. Prvu su radili Austro-Ugari do 1914. Onda je kralj Aleksandar za vrijeme Kraljevine Jugoslavije doradio jedan dio keja, a kompletan kej je završen 50. godina prošlog vijeka u bivšoj Jugoslaviji. A ovo mjesto gdje sad sjedimo i ova klupa na kojoj sjedimo, ova klupa se zove spomen klupa Zoranu Radmiloviću. Zoranu Radmiloviću? Zašto? Zato što je Zoran Radmilović svoj posljednji filmski kadar snimio baš upravo ovdje gdje nas dvojica sjedimo sa Branislavom Lečićem. Igrali su u seriji koja se zvala Priče iz fabrike ili u narodu poznatije kao 800 žena. I tu je bio njegov zadnji filmski kadar. I onda su Novljani prošle godine, isto na Petrovdan, otvorili ovo spomen mjesto našem Zoranu za uspomenu i za sjećanje. Shvatam ja da ti voliš svoj grad i da si jako vezan za njega. I moram ti priznati da i ja počinjem da ga volim. I da ga vole mnogi ljudi i da će rado u njega dolaziti. Ne samo zato što je on lijep, nego zato što u njemu žive dobri ljudi. A jedan od tih dobrih ljudi si ti. I zato si moj kum. Hvala kume.